Civîna şeşpartiyên opozisyonê li Tirkiyeyê hêj berdewam in gelek mijaran gotûbêj dikin. Ez ê gotûbêjekê digel birêz Dr. Cemaletdîn Kanî Toron, sekretêrê giştiyê Partiya Sibe Rojê ji Stenbolê birêya Skype'yê gotûbêj bikin. Birêz Kanî Toron varbaş tu bixêr hatî ji bo Kurdistan 24. Yek ji mijara serekî Pirêzgirîka serekî li Tirkiyeyê Pirêzgirîka Kurdan e. Heşeş partên opozisyonê jî dibêjin eger em derkevîn bibîn desthilat wê pirsa Pirêzgirîka Kurdan bi rêya parlamentûyê çareser bikin. Lê heya niha we HDP wek yek ji parteka mezin li Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê we tevlî îtîfaqa xwe nekiriye. Çima bê Kurdan wê bikar bin Pirêzgirîka Kurdan çareser bikin? Öncelikle destpêkê dema ev itîfaq hat damezrandin HDP nexwest beşdarî vê masaya şeşan bibe zêdetir bi aliyên çepgiran ra xwest hev peymaniyekê nû durist bike ji ber vê yekê ev masaya şeş aliyan li ser hin bingehên sereke hatine bahev me ev wek daxuyaniyekî ragelin em dixwazin vegerin sistema parlamenteriyekî bihêz em naxwazin yasa bibe siyasî dîsa azadiyên mafên mirov vegerin bi van hemû mijaran de ev guhertinan de di nav de pirsa Kurdî jî heye çareserkirina pirsa Kurdî jî her çend wek bi navê pirsa Kurdî neyê bi navkirin jî em dixwazin hemû kes bi azadî tev li vê sistema parlamenteriyê bibe. Ev masa şeş aliyan de ev pîvan jî heye piştî hilbijartinê dema ev masaya şeşan bû desthilat bi hemû aliyan re bi hemû partiyan re dê danûsandinan bikin HDP jî di nav da dê danûsandinê bike niha jî niha em nikarin bêjin dê ev were bikirin ev were zelal kirin lê dema pêşiya siyaseta demokratîk li Tirkiye hate vekirin dê hemû babet were gotûbêjkirin û bi HDP re jî were gotûbêjkirin û HDP jî dê piştgirî bide. Baş e eger sibê rojê di helbijartinan da Kurdan deng da opozisyona şeş alî hîn wê çi bikin ji bo Kurdan? Yekem karêwa wê çi bîtin? şöyle bir denklem kurmak yanlış olur. Em Kurdan wek beşekî cuda nagrin dest. Elbette ki pirsên Kurda hene. Li Tirkiye niha pirsgirêkên sereke hene ku diwarê yasayê da azadiyan da pirsgirêka hemû aliyan heye. Sistemekê takekesî û zordarî heye. Divê destpêkê em ji vê sistemê rizgar bibin ev pirsgirêka Kurdan ne jî ji bo hemî pêk hatayan pirsgirêkekî mezin e. Em dixwazin destpêkê di sistemekî azadîxwaz û demokrasî were bicîhkirin dema ev hat damezrandin em ê pirsgirêkên din jî yek bi yek çareser bikin ku ev pirsa Kurd jî ji van yekê divê were çareserkirin. Di nav da pirsa Kurdî jî heye. Baş e kak Cemaletdîn hîn jî weke şeş partî weke AK Partiyê weke desthilatê hezir dikin dibêjin yek ala yek ziman yek dewlet yek xak yani hîn jî weke AK Partiyê û MHP difikirin li hember Kurdan kewate çi cudahiya hewe niye li hember Kurdan? Eğer biz onlar gibi düşünüyor olsaydık eger siyaseta me wek wan ba em li gel wan bimane em eşkerek û em li nêrina me wek wan nîne taybet
داخویانیه کو جوینا کو کنفرانسا کو مل دیار بکره انجام ده ام وک پارتیا سبروج مده خالن سرکه عشکره کرن کو ام پرسا کرد چاره سر بکن دزوار زمان دایی که دا دیسا دمافندن دم همو تشتن کود لسر پرسا کرد ورا گوتن ما عشکره کرن یا گرینگ اود را گشتی دا اوهو و را گشتیا کرد جی برسوکی ارینی مدید ام دخوازن دست به که اف دجبره اف اپوزیسیون ببین دستلات پرانیا پارتین اپوزیسیونی دوی مجاره دا دخوازن پرسا کرد با آوه که دموکراتیک ورا چاره سر کردن یک مجاره دن لترکیه آسایبون پیوندین ترکیه و سوریه انقره و شامه برس دکتر جمال الدین یک مجاره دن لگرم لترکیه آسایبون پیوندین انقره و شامه هنگ وی مجاره چاوا دبینن با آسایی دبینن پشتگیریه ددن وی که Öncelikle şunu söyleyeyim. Kimseyle kavga etmek. ام بتو عالیه رکرا شر و پفچون ناخوازن ام ناخوازن پیوندین ما خرابن لیل سوریه روشکی گرینگ هیه دسلاتا سوریه هم بر گل خواه چکن کیمیایی بمب باران کرن میلیون مروف هاتن کشتن به دست وی رژیمه اف رژیم 11 سالن ترکیه به وی رژیمی را شرده که نرازی آلوزی هدن آف بریده نهار و برای ترکیه دخوازه بوان را آشتیه که چه بکه و بابته که سرکه جی دخوازن پنابرن وگرینن لی ام دخوازن البت پیوستی به پروسه که آشتی هیه لی دوی به جواکا ناونتوی را اف وره کرن به جواتا آسایش ناونتوی را اف وره چاره سر کرن 22 رژی به رولا اپوزیسیون جی هبه و به پارچه که و دما و گوهستنه و دوی پنابر ورن رازی کرن و بین وگرانده اگه که تشتکی نبویه ام نزیک ببین دیارنه از چاوان نزیکی وان پنابرم به اگر آرمانش تنه وگراندن پنابرم به اف نره که اف نه چاره سری بخورن ناینه دوی مروف نبیترس به گارانتیه که ناو دولتی بکاربن وگرن ولاتین سوری دکارن چاره سری خون اگر داوی پرس اوه بیتن هند دوی باوریه دانه که او اتفاقا ملت یا شش آلی هیا داویه بردوام بیتن و بکار بی نامزده که لهمبر رجب طیب اردوگان دیاری بکت یان جیوه خلاف و تفرقه که بیتن ناف دا Bir daha tekrar eder misiniz? Tercümeyi. Evet, altılı masa olarak ام وک ماسه شش آلیان دوی مجاره دا او پارتین هف بش ایراده خواه نشاندان که حتی هل بجارتنه ده به هف ربن هل بد ده بردوام به بندواریا گل جی دوی بابت ده او خودیل ماسه شش آلیان دردکفن و بردوامیا و دخوازن لترکیه دواره بوهابونه دا آزادیان دا بن پیکرنا یاسایان دا او در روش اف روشا هیا آبوریه دا کو شکسنکی مزنه هیا و خلق دلگرانن دخوازن آلین دجبرالین اپوزیسیونی هفکاریه بکن به هفرت هف بگرن جبروی ده ماسه شش آلیان بردوام به و حتی داوی حتی هل بجارتنه ده بردوام به ده برز دکتر جمال الدین کانی تورون سکرتری گشتی پارتیا صبح روژه جستانبول برای اسکایپیت گلمه و گلک سپاس